Rasa kung nang takbor la patang phira. Ih lendat ke jinglang ka politik bat phila mendur. Ke jing tep tu klarus pa. Oh, Hadu kan keluar ba kita firan pisau ya kon itu. Tak bisa ina tinde. manang keluar akan mesim tengah melanjau siu mah Andre kapisa panganan watang lak rekunam dan Andre kita nu ko tu kan iki beriupat ki balik supai ba ki boong balada wanra ya ka ada ka balai spa nyu kuai ka membuat ka VVP ketemu penduduk no ya ka district council yang abu ke jingkeli ke bongta atau lase ka ju ka ti sinshar jong kari India kindon ki artikel, kindon ki provision, kindon kita ki jing trekam ke banyak kelas kawai ke. Bat ka ke mengirim kan mau kan long. Ya ka isu ka ki ke isya mati. Ka berang sijah ni kisah berapa. Kato belade ka jing right, belade ka jing ran ka bakrau ya ka jing sensar. Kata ka jing sensar tadi terminolog imigrasi. Kat usia memborong kustodian joki maka tisu konsep. Bat usia menyania hakila hai kubur kan san pala kubur. Kamai kali tingkak buram. I rejim rekam ni ba iki maulong ba SS la nyembe ban klub du ba perstu na long tang iki am ba perstu ngana snow ba kajak beli ujung kelas ka ba joy te punya sai ata constitution assembly boleh yo ban thau yu ni ka sik cedo ngaso ba kala biang kata ngai ba joy ula ai ba sima ngaso hi ba ka district council kadika constitutional body bat kadon kinong train kibala define na ki service rule ikat ya kan ka constitution body mo ra thungkam klem kono ka board ni ka recruitment board la se mo thungkam kum tu hadu prafo armut ka BPP kala job sangot ke mali house nam ajar fulai bat kham tang ru ka election MP ajar kusa ka bat akan ka election MDC kalau pada une akan ka norem usutu akan norem kemudian adu new ajar san terseneng keluar peti ke Jakarta hanya Kalampung sang masih mah ada kejalan je. Ni pria sumhai pi baro si kana ka Q&A nanta kasngi ngidan hakne banyakran badi bapol soklat. We ni ki kertong banyakun ya ke election MDC napo mau federation Pariom konstitusi. Bapol sumhai pi si kana ka jinyakran. Nanta pila ban rasa ban pen itu si upat ba ban pet ya kana ka jinyakran. Rasa ka jinglang kena ka jing pule bat kakam buat fitren orang itu betul dia buat kita tak kubur larem kejarlah. Sementara sibuan banyak kendu yai ba evangelist Khangwar sunak suban juba bru dari parlap dari para BT banyak di kam kot kubur dari segi ba pek bayo sangat uperta kita pengini dia juga ki ka jingim kena ka junga ka dei im ngahe ngasana tai snong mamulu ka dei ka bahap apa ka snong seorang di kelas haka Ram Krishna Mission naduk ngandang kesong kelas arit kiong untuk kepor mo haduk mengandap pendap ya ka matrik ausna macam kelas pak propran Ram Krishna Mission ni mengandap ten ya ka PU ask tu bol kiong haduk ka bi Hasan Advance College mak dia mengandap Hasan Advance College ngala pasang wan watkam seni stai bakat du ausna cajak kelas pak na pesau ngala pois ken ka kam lak kai kubor abang ada rung haka kot kubor mo for bat nadu saya kelas pak na pesau hadu warsa nadap life husnam hadin ba ala plat no in kam na kemudian ya kita jang ngopor ban rong chen de Kalampung sang perthai indial esik na ka ban batai ya kan kale singam ju kham ya thu bri kan ke jingja adu mangarang khna haka po mangarang dap nyusam ka tang la pa jung la khat no mo sa stang me ya kan rugut sipara nya khna tu kopor na kan mau me jung ide ri bam nang bam start mo ya sa sarang ni tep ki bri ke tep bi bagam long karep karian kamlong kono ke kam yusya im kat sebayo sia bela ke sini kabayo ni at kapor ngidang yaret mejung ni yang hina betop school no nomor ba ndar coba kersani pimo nomor akan ipaj ni mendengan ngat kapor nang dik 7 tendai ni ngasongo yu blai pat soban pa ko dis dokumen ba paling kata ke ke bobon ni long kunsuat ni lek bela kibru cem sora kita kambala ni pakalon bang yelik duyong mo yelik duyong napo kram pati duyong syaduk kejaka ke ba light bangkit ketrok akan mahu tu kepor ni dek exam ko senam ni up dia result du nya bade ot sekali belah nadu mengarung ni kikam kat kubor kin kita kubor ko penslur yang ka ai nga ka confidence bat ngayo kalar bayo sibun kicip ngayo i kumno ka long ka senchar nong sathau kumno ka long ka senchar hima kumno ka long ka senchar ka state government na district council lalai ko kali kisnam ngala pulut mo i kumno ka ya ka assembly kumno ka ya ka district council
kumno ki trekam ki MDC ki CM chimsa bakam ta kini ki life of snam kila long kita ki jingkin show ki ba kaspa ka ba ton kam ba na kam ta ka jing mu jonga ba kam tam e na kam ka jing ka jing khat ka jonga ba ngasno ba lamba ju kan dia ke experience ka banga yo mo banga yo an ba kini ki banga i kumno ki portion ki trekam kumno ki MD ki trekam ki sting jong ki so ba katakan nong ka we na ki kabu yang mo ki prosper yang habang simet kan tibakan ni skma ban sakri ta kam sai Kung nong thak bor la bat nong phira. I halendat ke jinglang ka politik bat phira mendur. Ke jing tep tuk larus pa. Te hadu kan klur ba ta firan bisa fi kon ke election. Ra itu ina tinde. ban ang klor hakam siap tengah melanjau syu mo andre kapisa pa nganong watang lak rekam dan bagade kan ni ru ka bala de ka jing mi ka voice of the people party ru tengah so ba habang election kam ini kita ka spa partai bagi ang mo ka voice of the people party ka kai ini bat ki ka bakapam tai ki pat ba kim pe syu ki what an ai nuk sa fi baret Sajanta Hills haki election ki bala dap MLA ki oh da mi candidate medan kan no keluar haba bang dai minta PE ka change ka jing kelah Sajanta Hills ki bulu kim pe syu ya kata ki la pe saya kan dia ka sanyi masima ka baga sen VVP kala yala mi ki pat ba tengah soba ki ba ta kim kelishu an ko na bang ami nang ni kim keli kim bang ba pual video kan no lak kan no keluar abang kim keli kata Kumalang mentahi hau pat ba hiru kran klur so. kan su Kran ba jekinam rem kamat. na kan dia ka change kalawan nadu baka VVP kala job sangut ki meli house nam ajar kulai bat kham tang e ru ka election MP ajar kusa ka bomot ki pat ba menta ki kim kelishu kan no keluar bat akan di election MDC ada pat ba une akan di kan norem usutu akan norem kemudian ngapet ngayu i banadu liu agar san terseneng ki keluar parti ki jakarteng hana kalampung san masima Amar fiang sila dan kakam patai kual la tos nam. Sampai pujinya dai jang privat kinong nyalam di patai papar fair ka don ada ka jingnya terekam ka jingnya kerennya kena ka jingnya jan ka jingnya rekam. Balai pat piji de ka bitu. akapor ya bangarun kong hakan ka kam ka kubanga ya pendu ya ucu mesta ka podang long ba bilang do mah ba bilang ucu mesta kata i rejim tekam ni ba iki molong i rejim tekam dengan Dr. Didi Lapang kursan ma ba jadi rembah ka kapor nang kapat ada sebesar ngali i rejim long CM jeng ba Dominic Robin nang kan ri belakhan no nang ba David Lengwi we ni CM belakhan no nang kata tibu saki jeng ba pikir swai ba rangkasai makdo nang ta ba SS la ngim di ban klub du ba perstun long tang CM ba perstun nang ta ba pensengan ba Arden ba adal ba hadian jong wan pasu ba penyai ba tutas ngali kapo jeng ba bring jong ke molong ai tenat ba kidiki ongsai ta statement ma ki bam habaki lech ki pat ba kim kren ya kata kam juga kata ka jing sampisa ngakan ma ba ka we na ki rally ke bala pelong da ka sai UDP ka election simat sia chua jo sia knas pak dai kupra habaki pelong ya ka rally ta madam yorum hap kram khna akan ma ki sa ba ong ba iki molong ma nak menta kari berkajak benriu ba ke ataupun ditak no kan da ka pisah ka por election kata ka sonsa ka jumut ke berkat ka junga ataupun orang run kong ka press maka ke bai ke molong yang ta desi atak por rasang ban mi ke sam pisah ka por election bangakan mau bah ka sam chaknas pak da kupra ka ki pai ba jangan ka jela ka jung ke job ya ka UDP hadu arhui ngot ki MLA bana jadi hasil like yo adu nyomot 100% kayo ka UDP then lagi hadir ke jeng ba iki molong pat ka UDP lai lam lo dikiwe ba nang club ba nang bi ki briu ki ba lese ki penekam da ka board ka pisang tengi iba ki lahir pateng da ko shi wat ka HSPDP ru hadir ka jeng kla no je ma iya pingston do le sing lawan nang ba kala do no te lawan ki briu ki bam yang ta kan urem ki bala supek de ba sutie ba yo pat ba tengi iba kami ha ba kata jemut jeng perkhat kan kami ha ba kata kai ka bangayu i ne ru bangadang ren te data hadu asam arajar sipo hadien bai ba ada yang job MLA ajar pra ina seng ka clean politics campaign ngala bot kata ka por ka sabali ba dengan lek kata ka jeng batai ka jeng kayu badan di ba kala ngam ka jeng ba ka perkhat ka jonga tendai banyale election pat mo mo feminin namar ba ibrio ke keren yang ta oboron sta oboron tur ngim slam mo ingwan kalong ngim sang ko beduk
Ning Syakri kipat babat kat kebal ayat dan di hanga bangali bagi pat mak kat banang lek badan keleng beriu rasang ya stu bakal pulsor yang arut bangan. Ya dan mata bat badan bat bakal BP kalami ngana. So day punya dan mata lang bakal ke parti bat de hadu ka MP election arjar arku sa mo bangali ya ka respon kipat bak ngong kani ke kenti ke ba. Ini snok tilang bat kini kini alam jaga BP. Ini trailang ni gin treh ke grassroots level ki konsensi ke jongi nang ba Indio ia kata ke sinsa ke bakut bag babek lemba kasang voice of the party. Di poe jong fisa ke WPP ru David Halor bala bisa benar ekinom rem ni MP ke. Tentang kuat bersama puan aku feel cepat ba ban terwa. Namar ba ngat ka jeng kun election tapi kan baik tanya kamat jong ka. Jong kene ke konsumsi jong kene. Kai kimat jong ka saya la benang mo perusla. Berkiwe-kiwe terwa lang ba ngin perulang ya kene kamat aku penjab nga. La ban start up let's say way actually mat kiba terwas upan ba ban jid ke BPP. Abang ni sipai ba himo. Kamu ngapi ngade ubru prasang keleng kene ka ri ke jong. Ka poi ka ri boy poi sang ba kendong tap poi sa block 1 block 2 ngi ke menu ko ki priu ke jong ki sa ina ben. Kumno ba ki priu ki sadin ki long yelong sam ki duk ki kerdu ki kena samla ki chulong ban kena ka jang ki lang a ke pisah. But abang ngakran hanya apa ngalai keleng-keleng kisnang mau tarasani ngakran baik nak benta jong negari berkajat mendriu ke jong mo misim ye kimat ke baka BPP kala terwas pai ba baka kalong banwan ra ya kajing sinsyar ke bakut ke basuba kibri ule sia ba ong kajing sinsyar ke bakut ke basaklingit ginang bot baka dai bet tang napok state hanya sokar jenan dai ka BPP ke mot kamta nika thau bet nak benta kajing sinsyar ke bakut ke basuba la kalong hadis council la kalong hati department befer-befer ke sokar bat adu kejing sensyar nong tathau ke sensyar hima ke jong yiru kalau dak wan kan kejing sensyar ke khut ke basaba kamut kanon ra kejing metoy kanon ra karo ke par haki snong je bakan tam jong ka jela ke jong yiru haki bos nong bor thau nang ta ke jing trei jong i wan haki kam simet ke jong yiru bot trei business su la dau trei kam ke khut ke basaba kanon ra kejing metoy u eno khayiru la ki trei kam ka khut ke basaba kanon ra kejing metoy ki bakan kejing metoy lang ki weru bangakran hi kita Tena mar bakar di election district council ngi keren rumo. Sebangga board yang district council kumno bala sandor ya kan lembaga 6 schedule kumno bai bak joy yang saat yang ta apa ke constituent assembly de kajing ingai ke jung manonda ke jing ada ke bekerpang. Nak kam ta jung kita melok bat kirulum nang ta ka diselar ngi keren pan ngi pensai ki pai baru ba ka district council kam dei kata ka board balong kum ka state government nanti kum ka sarajana kaman ongen wan ra surok mo kin wan ra ki school When wan ra ki lenti ke sengkian, ki don ki nong ikmat ke ke belong MDC. Ki le cepat ba ada job mangan wan ra skol wan ra slok te. Le si ki pat ba ki nang mot bau ni ula man sisa. Tende ngi pensai ki pat ba kanang ba kita ba kan sotu ba ka district council kam don ya kata ka bor man wan ra ki skol. Kam don ya ta ka bor man ra ki surap. Kam don ya ta ka bor ban wan ra ki department. Tende kendat kan sok ni le ki sam ki beradab mo. Kapor pemerintah kita bilang MDC umjudan MDC scheme akan mau saya kata tendai hakiki dia senam kita dalam ini bagi don fund dan dekat central fund ke bawah macam MDC MDC tidak lah mo dan kita ayun dorbar dan kita harap ya kita sport komputer idon hendak konsep tendai kipat bak kali pensai kipat bak baka district council ni kalong nakam ta ke jinga da ka kam ke kon kalau menyada ya ke jinglong tenra jung ki jai benda khasi menyada ini ka kai ke pateng kargumbat kendau angta ya ka banyada ya kamariang kilum kiwa ya khagi tap kita ke dia bangi lech ki pa ba pensai Namar ngi i wa kumbolong mentaba ni pulai ke kubodang ni kendet ini kita yo pula ada ni budna mla bun gerska sukamik haki kubor ndai berka tukam pendengkan me kapisa kasi aji ke jing thongkam thongjam badang menen na keleng ke SU kalau nya kenduk habis bedai berkejing thongkam thongjam klampan lagi bertaisna betul abang nak keleng ke BPP karena em gaji berkhat ba la raswal ban thongkam ban dabbeng ke rukom advertise ke kipo nomor kumurang muta dan gibong balah thong ba tangi gibre ba dan nya dai bat kita ba sensa neki badan hak executive committee dan kan PP kan dan em gaji berkhat sa banonra ya ka recruitment policy la sa ka ba pan pencai ban don dekat inti ke babet kan thongkam Hagam ni ba tadi hagajing so jang simat mo
Kajing semua simak ngasohi ba ka district council kadika constitutional body bat kadon kinong tray kibala define na ki service rule la kalong na do secretary jaka step committee secretary jaka legislative kiton ki officer rang ki ba fair hadu kinong tray ki baret ikat ya kan ka constitutional body mo ra thungkam klaim kono ka board kan ka recruitment board ka ban sim ka ban long ka kom ka DSC kom ka PSC MPSC ka state government board kata ka board kan trikam se mo la se ba chu thungkam kum tu hadu prapo way prapo arngut dia tak daw baka BPP kong konon ra ya ka trikam ka bakut ka basaba ka mabot ka kan thup lang taru nagam ta ka jing thungkam thungjam la kalong haki samla la kalong ki grateful ni ki la ke jong ki great as a ma te nganget hi barara ka BPP kawan ka board man ka ka step committee nganget ba haka ta ka por ki MDC ki ba job ki banya biar jumot nang nganget hi ba ken sim ya kan kalat ban khut ya ka district council la kalong ha thungkam thungjam la kalong ha ka kamai wa ye ki khardop la kalong ha ka jing trading license ngakan ma ka por bolong siam iba arden senam ajar khasa uyo tan hendru benai ya baru ikerdop kibala shu itu sekiru simat tham datan kan dugri kitandar tapen baik thamai kata pengai ba lana ka VP kawan ka bor ma gen teng ya ne kai ka bala ibadah ka por bolong siam bat ngai ba kan ketup lang ya kata ka di tukam tung jam di tangka tukam tung jam kan ketup itu bun ki jing trikam kumno kan ni ka bor mo ka bang mangyata ka jing tanra jing trai muluk te Menteri keempat dah nanti kepa what ka CAG report ka question balik ka question nomor baki don kita ki fund ki bawan naga central government naga long naga finance commission dan ki board kumno kan ka district council kala bancu trekam tham ki utilization certificate balik ka long kamta nomor ba thongkam thongdang le si ki brio ki bambet ki bambiang nomor ba kam semula don ka interview la chutong yo a ubi ubayajan bati MBC ne pada mulo tak ada ka mi ke ke bang sultanat bakawan ke jinjak borom ya ke district habakat ka CAG report talap bakat ini bangi ong tai board barit barang up ya ka fund nak state government nak central government internal kambak lai kata pisah kabar lesi kalau ngejilek ran yang ni utai tremulok nambar bakat konsil ka deka custodian joki hima ka di istri joki shnong kita go jongi ka kata ya kata ka demokrasi ke jongi upai khasi ya ka ba la ong dong netaji sendebos musau jika sendebos ong ba Tapi kuat mentip ikan secara tak ada cari kasih. Bukan kata nak duk ni senang kita jom ni. Kata aki maju ni habaq district council tadi ke custodian jom ni tertiary institution. Ini kan kemudian amar ba ni asno ba kikertong pada ke parti kita jelas ban penklan ka. Bor jom kan district council. Saya selak ban sai kemudian kono ke rekom la sai kumkino ki lan ban kam penklan kita kajing. Rekam jom kan district council ke wafi.com kene ka. Kumakalong mata kan. Bila pek boy history ya ka district council mau himen ne la thawadian baki hima khasi SM khasi kele so bat ka instrument of taxation nama ka anek agreement kita ki babun ba ki te ular te balai bai ba joy ri wan ra ka schedule kalong ban nyada ya ka jengong kerpang jeng ka district council bat ter kila ya kalawan rusa ka jeng dawa bandan la ka jong state ba ka snap cha ka swa nyo puar kami klia kala yo la ka jong ka jelang but district council pakai sama ngidan ka kaisal sanwat district council janjil satan wat district council but ka karil satan wat district council but la bu no ada ka para 12A balik ibu ya ka para 12A ya ka por baki create ya ka jelam nak ka daw ka long ba kan ka district council kan mer kat bor but ka sarkar jela but kan nam la ban long hi la noru ba ka ju ka jela kindan atli ki bor ki banyan kat bor mo Bolok paralel. Paralel bagi ong. Kemudian kalau ada konflik, kalau ada keluar ke baju, dia tak ada ba labu nak nam baka district council kan trekam nak jong kebor, bahkan kampanye ka state government ya ka district council. Tendai kita mengakan mah tu kebor ki ong balik ban dilit no e ka para tu kani ka subjek ke bangi biatai mo. Tendai bapi ong hi ban penklan ya ka district council ngasau ba kajak beliau jungi kelas ka ibak joy teh. Punya side atau constituent assembly. Boleh yok ban tahu yang kan dikasih cedua kan ngaso bakal biang kata ngai baju ulah pijai bah. Habu pendung ya kasih cedul haga constituent of dengan ngaso baki di tekam jaga district council kala biang kat kom gajing framework lain kat kom besar aka six schedule. Tenrai
Gidon ni kerja kena nai baga yang tai mo baga diskonsil kat bo kumta kat baga karbi anglong baga kampai. Ni kat biang kata napo asam kape nagam ka gedulung napo asam ni hang ni. Kat sarkar jela jumi kadai ka sarkar ka bape nang ka rulung. Ba bon ko stang ni ke rulung ka state government ada ka trehok. La ka te kan ka bo ka jika kala banya da yang ni. Te balai baka diskonsil ta kalong important kau nak mat nomor baka sarkar jela jumi kam treite ban pe na kam ta ka jimha makam tam ia namta utrai muluk tinggi iba hakin ki senam ke beradab rumah ki wana tu ka amendment no ban khanya ka district council ban bun ya ka jingdon jong ki dekat to ka sa apa panadan teni ka mau ka jing ong jong ba ss cela u xcm bal khana wong kam syong ka district council kam syong ka jing klan jong no nei ka syong hau ta babat ya ka wai ta babat ya ka wai unang ban pom ka district council ka klan Dau tahu babat ya kawaj nang ban pam ka district council ka pau bakalong ka batalat akan mau ba slau ong ya kani ka pau belong si am ba adan ka pau ba ka district council ka trikam ha ni kan mau ngathi kan mau ka snam jar khasa ba ka yudu mo ka no ka disnga ju ka yudu ka no ki pai ba khasi ki ba song dukan ki footpath ka song dukan khmat ju ki dukan ju ki kharu ke ka ben ke sotanat ki pan khu ji ka yudu nang tah ke pon se badan ru ki hima ki song ke thau ki ya pen bek ya ki kelumar jangan pet song pas thau rada ka dis tok se ratri kam kat kam ki bor walaupun kok ka thau kam dan kam syuk ban khanya ka kalau biang kalau ka an ka trading modern travel regulation act ru kani kala ya da te ya ka jingwan khayi jong ki beri ke mana sabang kan mah ka pon se am ba da season part isi kalau sim ya karai ba minum asu trading license tu hakikam khayi ke bala man khayi da ki try mulu kani kala ne akapo blong si abadan dia 4 UI KSU HYC FKGP like kindra trading license nomor balai nomor bangi cuma dapat kam ya ke bor ka bala penkuk bor da ka six schedule ka don ka kendon an jo ka trading man tabal ba hakin nu kani ki kam ki bala man khai de ki try time lok ne ka momot de ki khasi janja umde cuma na trading license ni ki pandai hadi pan UI bagi isi hadir kau isi tang nama bagi kuak ban yo katakan revenue tang ta ban yo katakan ban khamhe ka plo pisa ban kham yo katakan ki khajna asu ai pathari ke tem lechan ta kalami sekal level lesson kula yo ka district council ka state government yo ka professional tax ka pan fa ka district council to sekal level klan kita kila biang ban pan klan ya ke jing kam jaga district council ni phai pat saki jing pe ki ma kisnong ki khao bon kala sulong no tangka mau ki ong penkela politik jaga district council ya ki im ki sodar ki lengdo da job MDC way larau im ulungdo om yadai boto MDC penkela no kum kita pi bat ka ke mangide makan mau kan long ya ka isu jong ka thi ka isabati ka brang sujah kini kisam ka to glade ka jing right glade ka jing ran ka bakhau ya ka jing sensar kata ka jing sensar tadi temlok jing khasi kumno CM bat usim do kahima sora kinya mi partai hakila partai kubor te banyak sat kita ki jing ya trikam ke jong ki hakmat jing kita partai kubor kata se ke jing trikam ke jong kat usim oborong custodian jong ki maka disu konsel bat usim anyania hakila partai kubor ke insan partai kubor kami kali genjak buram kali genjak buram ya disu konsel kalau genjak buram ya kita institution ya kebakum ketu genjak kam dei ban jasuk lalu dan kam ke jing trailang pedang ya ka district council bat ki hima ki de kadang nganga bangalek len kelang ki ke pin le ana sa pin job mis nganga ngi tela ba ki snong ni pen pha ki jing kam ki dor ba snong namar ba ki dor ba snong haduk mentah ke pat yo ya kata ka bagi Allah ka sanction jo kalau ka ban thu da ka ai ke ka district council angkat bat ki snong ki de bi telang la kalong ki snong ki basan sha da ki leadership basan sha da ki mitri ko da chpo mau kita hima mahara ba choi ba guru ana kaiman klau jemi ke basan char mangi soda snong ke badan hapo juki ba kadi banu ke jia trailang kena manginyo ya kata kai ke jisi char ka ba deng ta ba song ba ka yu masa ke char ka ba khu ka suba kata ke thup lang ru ya kata ke jia trailang kadi banu ke jia tre ka ba khu apa yang ke desa council bat ke hima bat snong ke melong bukan ka isi badap maka dong ke jia nia kilap tai ku bo dah CM bat ka hima soara kata ka ba dei su banjana kita kan dia kajing kerli ka haddo nomor ni yo iba ka wei na pedang ki pon ki ba ki wei kan thau ha ki ong ba
Kajuk ke BPP kepada wa ya kena ka artikel 371 bergajuk ke BPP ke bekon ke election si. Tonga ngas ngofu wa kena kila ban ko access. Haba piu lepor baca ban pun ngofu gede kena kaman. Namang try gelak don ke di yo snow piu ya kena kaman. Kumula pun sahabat ke ego la se kuat pun saya cepat ba wa pe kena kena keren bereng demi. Hakabili pakan ni mo ngatai nadu ke basdang hi. Nadu ke por ke ba mereka basang ya ka piru nadu ke por ba iba ada ni longkom de ila stress bahaya kan ka cinton kam. Menteri kam ya ka artikel ke balai spa inyo fuwei. Hendai kita nu ko tu kan ni beri upat ki balik supat ba ki boong balada wanra ya ka artikel ke balai spa inyo fuwei ka membuat ka VVP ketemu penduduk no ya ka district council. Yang abu ke jingkeli kita gebong ta. Hatu lase haka ju karti sensar jong kari India. Kindon ki artikel, kindon ki provision, kindon kita ki jingkeli kam ke banyak kelas kawai te. Pibomot kita ki ba frame ya ka Indian constitution ki ba frame ya ka riti sensar jong India. Kena ase bermanra haka ju ke constitution ya kata ki kindon a nya ni ki jingkeli kam ke banyak kelas kawai. Nang tangi de masutu ki ba ga de masutu ba ka district council ka trekam da ka mata banyak dam yang kita try muluk bat ka district council ka don lau jong uput usam kan baka artikel laispa nyo kuai pat ka terekam ya ka jela borok kuai ka district council ka pek ya ka administration mo ka pek mo pimene ka pek ya ka sensar snong sensar thau ka pek ya sensar lima ka pek ya ka jingtri kam jong ki babun ki bor po jong ka kan baka artikel pat kalong tang kata ka lat banyada ada wan ki an jong ka sokar pedeng mau jangan sokar pedeng. Nyui bapa Mizoram kadon ka artikel ka belas pak nyofue kat baki don pat ke district council. Assam ka artikel spa nyofue ka don kat baki don ke district council don ka Karbi Anglong don ka Kashar. Hang ne pat lapan sutu pat ba balada kawan ka artikel spa nyofue ka district council kan tu no. Ka VPP ka baju ong menuru. Abang ilai keleng-keleng sensionoru. Abai badan ilai keleng sensionoru. Bat akan manifesto jangka VPP na duka election MLA, duka election MP, kabdan ka hukum kata. Kadi dia kajing temu joki beriu bantuan setuk bakla. Ada dia kumtar itu kemauan ubah oping mau udai urang ba ubah I ba ya ka district council. Andai udai ba oping lu ubah ong bangidan kam ya ka artikel laispa anyo fuwei. Kaseng KSU, kaseng IRI, kabalami dari kisah nyo pupra. Katip ke KSU barang ke district council, ke KSU kongruk idan kam ya ke artikel kabalai sepak nyo fuwei. Semua ke KSU ke kuat sebab penduduk ya ke district council. Bagi council kaya dati ya ke jumon thayi jadi bajar lah. Semua ke KSU ke kuat penduduk ke district council. Kini kipat ba kiba bladadon kibri kibuan mat ong kumta baka VP ka kuat penduduk no ya ka district council keli ka KSU kan mo bali bim keli no ka po jumpa ba hoping stulung do haka Meghalaya Guardian ka balami kan ma su islam ba kat no mo kalau don ku ka jingtho haka ba polung do ada ko boram idi presiden KSU to ka po yong ka Meghalaya ka don kam ya ka artikel ka balas pa ni fuwe ke kumno pin ong baka VPP ka tu ban penduduk ya ka district council kan dia datang ke jempan sutuk bakla nama bagi pat bah kala pek cakap BPP kum kata ke board kum kata ke parti kum kata ke movement ke bang mo kam dia tangka parti banyak election jadi ke parti pan sutuk iki pat bah ban wanra ya kata ke sensar ke bakut ke basma bakam tan ya banyak dah ya kata ke artikel 371 ke dia tambah ke parlimen ke parlimen kora ki ke bakta ya jadi sensar trai di gejungi ke bakta iki kursial gejungi artikel lais pak nyo huai kenyadai kan baka district council pat kan trei la ka jong kebon mata ka daw ki pat ba ke di ban ke besai ke di ban sutu di ban nyek ya kita di bapan sutu baka pat ba aba kini baru artili ya baki don hapo artis sa jong kari dia ban benrap lang mon amar ruba kumba menjur pat kan amar budang hakne kising ngape ya ke wei ke kot ke ba tho ba terun ke sut ngawe na ki research an ka sadul ku ban rew nah ibu kan aku tu kepor bayu kadang kan hukum perkan jepor ada tu ba lesing dan kam kum bikin ke lais bahnya puai bat kum juru ngila benong bah ke constitution yang ke SPDP kadai kawai ni objektif ke aims yang ke parti kadai ke artikel lais bahnya puai ngilah ban kut ba la penlong pun ban ya kene kamat kum kamat ke ban
Sepen bit pai ba ila nong ba. Men swa pi biang pi dawa mentapat wan ke election yang mengimut ben penduk kan badai keju ke parti sa ke badan ke constitution. Te nafai kijing kende ki naklen jama ngerasa perse swa pen kon aku pin api tang supat ba jongka motivation variam deskin sang yang kasih bat ka jang dihil satu mas konser kumu kertong way ni kinang yakun nakawi biti. Tang ni kapor mo da ka ba. So APPI kan kalat ban kan cukup ba kuma ngalong fi manela la ku snam ngala ya kelen juga negari ke jing ngala poi ki snong ke bakandong tam ki ba syai ben ki ba dang ke jing ka japur ke masalang pi ca block 1 block 2 ki sport ribai ki pilang katang yu i ba ka don ka don kam ke jing kala kan ni ka ri ne ka state ke jongi don kam ke jing kala ka bombot ba tentang ban wan ra ya ka BJP ya ka bor ke jing kala ka bombot nado ke jing mut ke jing perkhat ke jongi kam wei pa ku ki nong song snong ke jing kala ke jing mut ke jing perkhat nado ki samla ke jongi nado ki long kmi ki long pa bagai ka por bangil perkhat ke no ke tu ka perkhat simet ma ke jing perkhat simet kada wan sampai sa ubri pa chan yabi no te ndai la ngi perkhat pat na kamta ngari bagajak ni perkhat nam tak ni ki khon ki kala wei ke jung nyanga bangal ke kelengong kat ane ke pateng ke jongate khon jonga ban gong don khandrus nem kilamat ki jing ki bakat kini imat ya ke jing duk ke jing kerdu imat ya ka jing hiar ka yo papat ni hiar mat ya ke jing jongka rep ka yang bat ni mat ya ke jing ma ka ba up ke jing seir ya kan dia ka ri ke jongi ba ya ka jala ke jongi ki bor ki mana syabah tukum tanga kerpat ya baro ni nong snong ge ye jo kan kari ke jom to nginya pai no biang sa ka to por ka bangi i ya ka hok ya ka jing shisha bangi i ila ka jom ri ba ka jat ben riu kumba kin ya ki hill state ki ki banwan ra ya sensar dala de nang taru kumba ka lami akini perkhat ki ka KSU yo jala tang nyo pra ka lami ki ki penyadani ke jeng tu tak gimana ba tangan terus nilai i ke jeng ba te bangi har mentaru nilai ya santus nem ke jela ngam i se ke jeng ba kam ab ye ke jela ke jeng membiang uput usah kembali ong gibre ke jeng telap keyboard ke mana syabah hakan ki sarkar ke berada leling i ba kamlon su kono ke jeng perkhat nagam ta jong try mo kelas long open palat kelas long plilat ban khot ki company bersabah ban khot ye ki ba ni kum kita rai mulok da sei ni namla ban priang ke mata kadau lomba jong kan election MBC kawan wan yang nya sim yang dekat rai ka denti ban lengwa ka sang voice of the people party ngin wan ra ya ka jingkela ka long bangin ya la ka jong kari ba ka jat men riu ka jong emtang ki badan ka BBP ki ba ya ka jat men riu dan sibun ki badan ki party dan sibun ki snong ki thau ki nang balang ru bun ki ba ya ka ri ba ben riu te haba kala mi ke ke parti kapan terwa ya kata ke i ya kari bakajak bendri ka bukan thuplu ya ke sensar ka bakut ka basuba ka jing bom le silang khamat ya kata ke jing peilang ke jing kudup lang ya baro akibadan kamtap ya ke jing dia teli jo kajak bendri mo ka bang baadan bangile keleng jang ka hilsu i ya kata ke jing telnya kan ma bangile si jang ka hils balong jelang ki mo da ka buram ya ki para penar stay ke kren me da ka ki penar stay ndai mentang i baik dasang banyak keren no da tin banyak sutu lang bang namo ya baga de tin kasih de ka tin do ka jai benriu ka ba da keren hang do ni sutu ka de kata ka ba ni ko ban kerpa ya ki parari ke jom ya ni ya tren ha bangile i ya kan ke parti ka bon terwa ya ki ka jing sencar ka bakut ka terwa ya ka jing ya teli jo ka jai benriu ke da ngem ya snok ti lang ba kata ke parti ni ai ka jing kersane kata ke parti hang no pat ni chania ya kalau wei ke jom nama ta karang kerpa de ki baro ki pat ba jodan hati Sanfu Prateli konferensi MDC yang nya Thailand bat ka parti BJP ngei ba yang thau thumai ye kan dari itu kula sibun boleh ke kran yang fi na kalen jong ni ki bok ta yang fi ba poe sa thau ta ko kula sibun ya fi baru ki bapet ke na channel kita ki bok subscribe ke na channel semua subscribe na nomor tentang pun ke kran bat ki wai parti kertong na ki wai parti seng kertai semua subscribe ke channel nama video iki jengken pat dunia ini keren. Aku boleh